Apollo Echelon LC3 Longora Town Council Sam Otim Nesabala Ichogoro Ejere Loka Itunga Osodi Ichani Titoni Irana da Amusilin Ibore Epedori ICD Kikini Etenge we kwamu la de dengenoi obu osodi ya pedore aiweleweli boro kapanati togolo obu we kwamu pedo akiatari nyesiale marabati no kuju ido mamera ibelo polo bonetogo ejai beto gedo pe bati bu polo perai permanent obu be kwamu kweta bongonda le marabati ko chitale mara wela rikujukere ai mori atika dikito are kwamu la de dengenoi kada mamedo apolo no ila tepito mapakni konye kwamu ngisara ibore na apolo no so we well so la chakana rekito ichioto my boy city na elo moniti osigiria ma ai boy na chinga jeto golo bu ne pete kito bu odo so da do ereto golo apira mojo ngado pete konye do bala arere nguna jokan mobu kanga samojo ai boy si achie nyamata achio poto Ebaikit kwapu atupito na Apollo Echelon LC5 Ngora District Grace Amonin yesabu yatak aitigogo kobala mamuna rai na sodit enyeso kwa kalo adoiki ni tungalo Ngora Town Council da rai apipin kwa pengen leader eite katunga ekaile re permanent house alemuna chakar jasi tunga rono na mene pereti tunga police destruction law Ewolobos law ya to Town Council. It has affected Tunga to a rough estimate of around 30 people. Eras seriously affected. Titiati kais Tony Semeroi Monata de Parikito. They street da bala a ride ole route le Ewolobos nare tuton color carnival 1998-99 when I was a young girl. Ube kwamulobu. So that monamunika is to no records that would destroy guys who are pullolo babongo kai turabo is it in pongin. Imeto situngada lu itipi pilite Ewolobos lo kede ichani chaniti akako ikeche nyamata amusirin. We kwam ajango togo. E kusite sipidi la dedenge direction lo. Bongo ne dare sa bongo na lailo. Kede speed lo ma patana keda lemare kaido da. Ajango toma. Kape ichikaktere araru ne bala puna so na yareti Boo! Kedanyu, mamena beta kit, la jeda bi kiata jeda la nya. Aja dong ada pak nerin ko dikeda kopi dong ai boy. Ijang enak papu da jai. Etogo je akoteto ga gweta kini onga gweta kini pibiro lule dong e kieta kani Yesu akweti mai rono noi ekito bale kota ibuso kini kai. Tata ikwambere buto mameta kipi. Orada kipi disita. Odoido ada kundi togo ya neni era selulu togo ibo kwe Yesu arurukai Yesu nyeta kini kwa na da wachaka na itogo nesbodo kwa na Ajalaki ndo remunda kipi arone do ulebuni no akaya utaka koda iyongilele buno sa kipi togo da otuku ibala kotodo ngelulu otogo babu adaule atonara dolu otuku atonara lola dolu eluliti ngotogo da kitenge koko alulu donga mamede chepura kuko kina elipi bokwede kitimoe itimisoni dia karti kiere Kya kape jare togolo e kwamu ngopo mo akierane sa tuensine jaye de denge kwam lo bu torune ay torno high school kwa na da na ba parisi togo ane to ni kito meda ta pakine poloda buto sipidi kada siria untunga bulali boro kada woli orida aso upasa kako kada kako di tebje kamu ogana ni mo ogana na ta kona no makina kwikere kwa ya reja sirio ngeta lo jasi kaungina eponi tunga le bosakinta ine poli ngara kinere kesi na koto ngara ili pama meja asilojo kota kada MPs kosi oruru kata ai ngara kine jauten ma meja utene jokolo Itunga li destroy ngate kwamlo eja utene ronara monati boro kire Kanwa TV East Tolbate daiti ochala lo sigiri Ngora Town Council Ngora District